country chau angin US chuan president tharanaya laklu na hun po man ani to ni kha United States of America president somli pasarina tan From Shauna tak may Donald Trump chu anram huna January ni somni sang ni somni panga chun lai khan rinom na thu tiam tira laklu ani keini ram sana a chuan zan lai dai ani US President Trump ni achel na turni in kumli chung khovel ram ro pui America ram shwai to din munni achel don ani Donald Trump laklu in khomi US Capitol building pona nei tura ruam manani a mase khovot lu tuka wangin chopchil ang reng takin amun hi building chunga sonani hei wanghian in khom po hi amuna mi pui nol puin anchim thei talo ani President Trump laklu ma hian a Vice President atan James David Vance JD Vance su laklu ni in US Vice President somnga na ani US President third Donald Trump chuan President atana laklu ani nuwa athu soina masabera kumli chunga ahmalak na tur rang rang ta soin a President ni khatni hian executive order somriat assign ngala President tharin thupek ati chu azinga langsar zual le ro zual ta hantar long ta ila US a sex pani che pomanianga chung ta chu mipa le meichia ani mipa le meichani na soina gender aya sex mangjok turin US federal sarkar chu angena Trumpian a president ni khatni atangin transgender le a chevel boruakin anramati boina chu chin fela tumtu ama tanga lo soito chu ati lo tling ngalani mipa meichia ni anga insoya wanga meicheda na jail sport and locker room a phal sakta chuti top ngal turati ani boka ni na thak thleng transgender te hum him na chuti topin diversity equity and inclusion DEI program ati top bokani Trumpian Oval Office an ram chim lam ram ria national emergency puan na thupek po azia ngala dan lowa an roma pemlu te chungchang hi a campaign na po aw la pui berni in dan lowa pemlu te chu an ram lama thon kir atiamani sipai te chu ramri khar turati in dan lowa ramri kan te atang hian rui lo tollu sumdo na ta na mishing man le poi khoina a luar te soibok President Tharchon Ruilo Torupol International Gang the Fear Pol Foreign Terrorist Organization Apon na Tupek Aziak Ngala Heli Sahian Salvador Migrant Gang MS-30 le Venezuela Gang Trend di Aragu po Tel Anidona Al-Qaeda le Islamic State baka Hamas te po antel USA dan lowa pemlut emo temporary visa mga lut USA an omchunga faneite an faten automatica US citizenship an nei ngal na broad grade citizenship ti top na turchu Trumpian azia ngal boka heti lai hian US Constitution 14th Amendment chuan he hi lo phalsak awangin an boi puizui le ero arin oma Trump patupek ti chuapo hi federal court an king ngalani Atam masa an ram chim lam ram ri hung na atho chu chun zawani don ti Trump chuan apuanga ram ri hung na bang hi mun then khata sakman ni ma se mun tam zok ero zo lowin nut chi ani a heng te hi an thok chun zom zel dona Joe Biden laka chuan Trump a che dhan hi pui mep takani Thitura femna death penalty man na tur thupek aziak le boka he tupek ki dan lo an ramalut poi khoina lian tak khoi tu te laka le law enforcement officer that tu thiam lo chantir te laka man thai ani ang dan lowa US pem lut man te anchung thu ngai tu chunga US omzui phal sakna catch and release policy top na tur thupek po Trumpian aziak boka America chanchina dan lo pemlu te thon ho run puilian ber akal pui don ti asoi US in ramdang apui na chu ni som ko chung ti top lai lok ani dona hemi chung hian pui na an pek dan frang te hi en non ani ang vaccine lak du lo wanga sipai ban te chu an nangaya lakir le vek na tur thupek ati chuak bokani US President Donald Trump chuan a president ni khatnia Covela Health Agency Lianber World Health Organization WHO atranga US ain nudo na tur thupek aziak ngal President Donald Trump chuan WHO chu COVID-19 ripui leng le Covel hu pa leng dang chungchanga amalak dan adik lawani atia he poltana sumtho tulian ber US su WHO chuan anrok ani ti in hetiang tili an thlentir to don lo tia soya hemi chungchanga hian WHO lam chuan chanchin bua sei lai thleng hian thu chuan na nei lowa he video kan tar lan hnuwa ero hi chuan an lo nei man to mai thei bokani
Trump thu pek siam mang hian US one UN Health Agency hi thlasom pahnih chungin an chua san felanga anna tho na ta na sum a tho te po ati top vekang USian WHO ta na sum tho tulian berni in asum hu atanga za zela som pariathi US tho ani US in a chua san chuan an pol malang na angong zui le rin ani a Trump chuan Paris Climate Agreement atanga US in nudok na tur thu pek aziak boka United Nations le na an thutluk na siami ziakin athon anram chunga fossil fuel na chu ti chak chau atumbok kumsang ni somnia US President than na ya Trump an Joe Biden an helo nuwa Trump thop tu ten lung oilo na an lan tir na kal zela kumsang ni somni pakha January ni ruka US Capitol a boina choka wanga man te ngai dam na thu pek chu President Trump chuan aziak ngal boka President Trump an Capitol boina chuak kai noyaman angai dam te hi mi sang khat zanga velan ni a thu pek ti chu no reilo te atam zong chu zela tanga chu atir ngal an ni rinani January ni ruksang ni somni pakata Capitol boina chuak kai noya hian mi sang khat zanga somre thu buai federal court in asiam saka anjinga sang khat chuang je chu thiam lo chantir ni in Trump chuan amma thawang hau tu te thawang hi president ani rualin aron haulet le ngal tamak maya khovel ram ler rang ten Donald Trump pa hu hang hi an thachianga a hlau po an hlau thokat le boka Christian tamjok tena kan ral khat lo tran ve top pa tia kan lo fak ve em mai kan thamwan pui ber mai pakhat Donald Trump US president atana lak lu le ani hi alomum tak zet ani